Tiang putu Sujanti jadi mesatue sane mamude I siap selo I jela kuna panake kadea lakar ajak mesatue cerik-cerik jak makejang demen madingahang satue jani meme lakar mesatue I siap selem melahang ni ngahana resepang satuan memene ada katuturan satwa I siap selem ngelah pianak pepitu ane paling cerita tuseng misi bulu madan idog lagan sewai-wai keginane I siap selem tuah ngale amak kanti ke dauk bangkungi sedek dinaan ritat kala I siap selem ngalih amak ngajak pianak-pianakne ke dauk bangkungi ditu lantas ngerudok langite nyinayang lakar hujan kiang me mai subuh mulih me tuh tinggalin gula me gede ganti gitu pianakne I siap selem ane kelihan ngomong kiang ame yang takut yang hujanan dini gitu masih pianakne siap selem ane elenan mesaut cening jak makejang tuh ditu ada kubu di sisi pangkungi aja ke ditu membon yang jani iraga mulih sina iraga lakar hujanan tuh tinggalin adini idogragan iya konden tumbuh bulu yang jani ajak mujanan sina iya bisa mati kedo siap selem ngorahin pianak subelantas kedo siap selem ngajak pianakne makepitu ngungsi ke kubune ane ada di sisi pangkunge subelantas nang ketiga jero sira sane madwe pondok niki dados ke tiang dari kinumpang membon keto siap selem takon lantas pesu ane ngelah umah yantu boyo josios wantah meong luwe ane madan mengkuo meong nyai siap selem nudiang nyai mai aingge jero meong tiang merigi jagi maimbon mawinan tiang medue piana kari alit dan melah kena tiangi yang ngerogok hujan oh enah lamun buka gitu mainnya majelap ke tengah itu lantas mengku ngajakin pianakne siap selem majelap ke tengah rumah disubanen nengket di tengah lantas balas pesan ujane ning ngerana yang yeh pangkunge blabat subuh lantas gitu imengku ngajakin siap selem apa nginep di rumah kerana siap selem pedalam teken pianak-pianak ni nya lantas ia nginep di rumahnya mengku di subane pedang siap selem senyak pulas itu lantas ia ningah mengku mare rembuk ajak ke pianak-pianaknya cening jak makejang petengi jani iraga lakar pesta besar ni meme ngelah pengina gede ngajak panak pepitu keto imengku nutur aja ke pianak-pianak me yang bang kibulnya na me keto pianaknya siap selem aneh kelihan mesaut me yang bang kampiknya na me keto pianaknya imengku aneh lenan milu mesaut subelangkas siap selem ningeh imengku nutur buka keto ajak ke pianak-pianaknya lantas ia bangun nundunin pianak-pianak
cening dak makejang mai subuh bangun jani iraga nagi tampau teken mengkuak lang pianak-pianak ni jani subuh magabi ulen dini yen jani iraga dini pedas iraga lakar tampau keto isiap selam nuturen pianak-pianak nah jani cening malu makabar yen memeng ngamilunen subuh lantas keto sekebesik panakne isiap selam makabar ngentasen pangkong suak keto pianak ne siap selam ane kalihan makabar ngentasen pangkong siap selam apa entuk keto imeng puak metakon oh entuk dan timbuli ane ulung keto siap selam nyautin suak kuen panak ne siap selam ane alenan makabar siap selam apa entuk oh entuk don dingi ane ulung keto bulan panane siap selam nyautin subelakas keto sekebesik panane siap selam makabar ngentasen pangkong jani ane anu tua siap selam teken idoglakan itu lantas siap selam mebesen teken pianakne idoglakan cening idoglakan jani subuh cening kar kalian meme dini nyanan lamun teke mengkuk nagih ngamah cening dua gang bani medaya orahang ben ceningi anu pae anu beli konden dadi dar abeni nyanan tunden malu iya ngubuhen cening apang kanti tumbuh bulu di subane tumbuh bulu ceningi itu marah makabar cening ngalih meme suot mabesan gitu lantas siap selam makabar ngalahin pianakne idoglagan suak keto munyen siap selemi makabar lantas bangun imeng kuok siap selam apa entuk sing ada ni nyautin lantas ia bangun nelukin pedemane siap selam bah pasti bu ane ora hange dondonan itu sing jelek tua siap selam makabar ngajak pianak-pianakne jani anu idoglagan dogen masaut lantas panakne mengku ane cerikan ning kanggoang ya pitike cenik ane dogen tampak gitu lantas idoglagan masaut jero meong sarang sinamian sampunang ya tiang tampak tiang kari cenik tiang durung tumbuh bulu yen jerone nampah tiang sina ben tiange anu pae anu belit konden jaon ajeng deru yen dadi ideh tiang sane pineh becik ubuhen dumon tiang apang kandi tumbuh bulu keto siap selam mau saha medaya upaya apang sing kanti amah teken imen ku lan pianak-pianak subuh lantas gitu kena ke belok-belok imen ku lan idoglagan lantas iya nyak ngubuhin idoglagan wadahin hubungan sebilang wai idoglagan bangun amah gelis satuane idoglagan subuh tumbuh bulu ditu lantas mengkuuk teken pianak-pianakne repot ngai lakar baso anggone ngolah ben doglagan cai doglagan jani subuh cai lakar tampah kai aingge jero meong sake wale sedurunge jero nampah tiang keberang dumon tiang peng telu nya lantas mengkuuk ngeberang idoglagan di keberane peng telu dong keberane idoglagan nganti ngencek dhuwur batune ningalin idoglagan ngencek dhuwur batune lantas mengku ngenggalang melai nyagrep idoglagan nanging kan sagrep ngenggalang idoglagan mekeber
boyo je ido glagan ane sagrepu nanging batu ane sagrepu ning rana yang gigene mengkuak bunga. Gigene mengkuak bunga. Kede lantas ido glagan sambil lange megending tur mekeber. Ngak nguk gigi bunganya blok batu. Ngak nguk gigi bunganya blok batu. Cere-cere jama kejang sampun keresep satuan memene. Keto subuh upah anake medaya corah yen irage patut setatu medaya upaya yen yang nepuken unduk buka keto tur ngelawan sane bemikah jelek. Sekadi mangkit iraga keni kering agung corona COVID-19 lan sarang-sarang ngelawan geringi punika mangga gelis memargi apang iraga setate rahayu rahajeng sarang sami kainge wantang asa punika satuan titiang pirang langkung titiang nasi nampurut. Om Santi Santi.